Bantwana bakaNkulunkulu, ngiyazibongela ukuba nenhlanhla yokuhlanganyela nebandla elingcwele laseSandalezo. Akuyikho inhloso yami, kodwa kwadala ezulwini ngingakazi nokuthi ngiyoba khona emhlabeni. Kwathiwa namhlanje ngalobu busuku namhlanje lomhla ka-12 ngiyobe ngiguqe phezu kwaleli bandla laseSandalezo. Nobaba laba engihamba nabo abangithume ukuthi angikhulume egameni lenkosi enkulu uShele. Ngingane kumthetho wami ethunywa yenze, ngisaba ukuthi mangithunyiwe ngiphinde ngithumele nami. Mangithunyiwe nje ngibamba la ngithunywe khona ngenze lokho engikuthunyiwe. Ngizodlula nje emabhesini intamba amabili mhlawumbe kuzophuma somhlabelo ngoba nezwa likho. Ngomsombuluko uNkulunkulu bengithume nomfundisi ubuyela ukuthi siyophathisa bonke laba abanemoya. Ngesonto kwakubhajadiswa abantu nje abaphendukayo. Kwasekuthi ngomsombuluko sathi siyophathisa laba abanemoya nabayizangoma ngoba kufanelekile ukuthi bagezwe. Kawele kodwa kusesika 108. Ngingathengwa ubani ezulwini zami, izami ngingathengwa ubani ezulwini zami. Ngingakazalwa wena ke wangitha thanda ke ngingakazalwa Badalwa kuwe yiteko yamilu elunane badalwa kuwe yiteko yamilu elunane Nana,
bantwana baNkulunkulu ushilo umthiyane wathi noma engibeke ngakulezi ezibhlungu cha lezi ezibhlungu ngakhethwa yibo labo babukhali kwahlala ikhabinethi yabafundisi phansi yayisithi ngiyofunda ezibhlungu kwase bethula uNkulunkulu baba umfundisi Ntombela sicela sifundele ezibhlungu umfundisi Ntombela kamana ayifunde ezibhlungu ufundi iphepha yayinikezwe wona izinto uyithathela yona beyiphumphunda zengilandi yasigibela ibhanoyi engilanda lehamba ibhayisikili nogandaganda ngeke ufike khona neloli nebhasi akufiki ufika ibhanoyi kuphelele hamba emkhathini ithema iphezulu intobazana emkhathini yasiyacisha ikhompyutha lele phethe ibhanoyi eyimpilo laba bantu bonke mayicishile basebenza abodriver abawu2 abatela abaphaso phebhanoyi basebethi kuma life guard asebhanoyi ake nisizeni nihambe la ehlalweni nibuze nje ukuthi akekho umuntu nje owazi igama elithi Shelby ngoba uma singathola leyo muntu sizophila kodwa uma singamthola umuntu owazi igama elithi Shelby njengamanje siyafa sonke base beyahamba base beyithola intombazana base beyithatha sebeza nayo kulo baphume bathi laba abashayeli bebhanoyi bathi yabona ngane yami wathi uShembe ethi cha mina ngikholwa khona hayi ukuthi ngiyamazi ngiyikholwa la khona kwaShembe zibuthi kuthiwa ingane lesibili lesingesathi sisuka kude nokhani la kungababoni ngoba benje namhlanje mina ngiyakuthandisisa kathi ukugcotshwa ngoba ukugcotshwa kungathi mina ngibona ngathi kuyawehlisa amandla umuntu asuke nawo ngingakagcotshwa mina bengihlanya ngoShembe ngabe ngathi Swazini edubula amasokho ngathi asezema zonke ipha amaphilanga zadubula baba ngathi sengivalile manje niyezo ukuthi ngivalile niyezo akusekho siphambe esidubulayo manje futhi umuntu osephethela yini bathi nansi umhlolo lo baba uthi usephethe ngathi ngithi ngiphethe la manje mina zoshaya umthetho ngawushaya umthetho kodwa waphila lapha ngizokhona ngase ngiyafunga futhi ngangingakabi lutho ngangisoke ngasasuka la eGoli nekhumbi seSwazini kade kulayishwa abantu ekhumbini abangenama passport masifike eSwazini masifike esangweni siyalala ngiyavuka ekuseni ikhumbi uhafu hawu yasiboka apho ikhumba shone abantu hayi bawusha usekwani kuyini khona lokho cha kusho ukuthi bawujomba ukuthi bahambe nobani bahambe nomngomezulu bayabaza abanyisho ngomngomezulu bobela eBhilweni kwakuyikholwa ikhona indawo efuna ikholwa ikhona indawo efuna ikholwa elisigebengu isigebengu siyadingeka sibe khona kodwa hayi isigebengu abantu kodwa esemthethweni ngo88 uyazi ukuthi ngo1966 nganguThixo mina ngizelwe ngingazethangaze ngiphuze uthola ngaze ngidakwa kodwa ukudakwa ngiyakwazi uthola ngazange ngiphuze ukudakwa ngiyakwazi ngoba ngangiphethe iqembu lami lotsotsi ngo66 kwakuthanda kwami istenga netheku nephelele bonke yadopha kwakuyimina uNkulunkulu ukuthi ngathi bangiqhamuka bathandaze bonke ukuthi the boss is there sikwena ngaze ngibene kodwa kwangethusa lokho ngo88 masiphume eMozambique sengiyumvangeli masiphuma nje eMozambique abantu betshotha ingane eMozambique eziwu16 ithinya ngezulu ibhasi ifile lapha ya thathani umvangeli Ntombela nimsekele yabhasi uzongela afike kule yabhasi bese iyavuka ibhasi usala mayingithatha imoto ngise ebhasini usala baba ngene emotini zakhe ngabudosi imoto zakhe yabaleka mina ngihamba ngakhumbe emhlophe lene ngihamba ngawo namhlanje kodwa iyona seyahamba le hamba ngakhumbe emhlophe ngila emva kwababa mayema ubaba ngafunda istaff kanti istaff ngangisifundise ukusebenza ngasezulwini mayethi nje baba umjipi phika zonke imoto mina sengigudule kwindini ngaso sikhathi sengayephi kuthiwani kuze ngiphakamisiswe kodwa ngalelo langa wangithatha ngithumela le nempela ngathi ngifike ebhasini yavuka ibhasi
sahamba noma umfundisi uMadala noShozi uGodo wayeshayela leyo bhasi. Wabese ubaba wabalekela ifinal kanti ubaba ubaleka nje ngoba la ekhumbini la ebhasini kuneyingane eziyi-16 ezingenasiduku sokuphuma la esangweni. Mangithi ngithetheleleni ubathi baba ushonele bangidukisa ngamabomo sishone ngapha sithi siyabuya siyafika kumahamba baba kudala ehambile. Bafambile sokwethiswa abantu mabehla abantu sebese kukhanga intombi nezinsizwa ziwu-16 ziyama lapha. Abantu abanesiduku sokuphuma la mhlawumbe uNkulunkulu. Bakumadala ngiyalibona laqembu leli alinasitutu sokuphuma la lintshontsho eMozambique. Wabese wagodola wathi uzokwenza siboshwe umfundisi. Ngathi manje kanjani ngathatha umfundisi ngamkhipha konke amasakazi ambeka ngale ngaphandle ngoba mase ngibona ukuthi uyena osezokwenza siboshwe manje ngifuna ngisebenze ingqondo yami manje sesiphume la. Ngathi banini kanjalo la ingane lapha ngase ngiya la emaphoyiseni aseSwazini. Ubani ophethe la bantu amakhulu wayo bathi thina ukuthi ngifuna umuntu omkhulu la kuyena ophethe nina nokuphi. Ngathi le ndoda yini ngathi lalela la angithi ngizwile ukuthi besiseMozambique. Yathi yebo ngathi sibuye nabantu abagulayo eMozambique nampaya ngicela bavulele baphume baye Afrika sobathandazela. Uthi hayi manje ngabothetela lapha ibhulu lizobabamba lapha ya. Yayingabikho phela inkululeko la sakusa kakhulu ibhulu. Lizobabamba ibhulu lapha nabe sekuqoshwa mina emsebenzini kuthiwa ngibathetele kanjani. Uthi lalela khuluma nawe wena njengomuntu wakithi manje. Akho ibhulu lizobabamba ngizobakhipha mina wena ngiyakutshela. Ngifuna ukuthethela abantu baphume. Uthi hey lalela sengingena emotini manje ngiyabaleka. Thethelani lo muntu lo ahambe kodwa ningasho ukuthi ngibeke ikhona. Wangena emotini ngempela wabaleka. Ngase ngingena lapha babeka la kule hanga. Ekwani sisazwe South Africa. Athi ngiyongena phakathi office. Ngagcwala yonke indawo ngagengeza izikhanda lapha. Ngase ngilalela. Baphalana. Emotini kunabantu abawu6. Angithi lithikithi abantu abawu6. Beka phansi walibhala ithikithi. Ngaphuma nalo ngafika ngakhuleka ngaze ngahlala ngengaphansi ephoyiseni. Kusidala ezitha napha. Bawu6 lapha. Amnikeza ikhadi, buka ikhadi yena kuphela. Cabanga ukuthi phela seledobile. Wathi 1 2 3 4 5 6 baphuma. Tawushembe. Phumile usikise kuselishumi. Ngathi ukuzilazila ngathi ngaqonda komunye ngaphala ngathi lalela. Khona abayisihlanu emotini angenze ukuthi abantu abayisihlanu. Walenza ithikithi ngabuya ngakhuleka ephoyiseni ngaze ngakhatha phansi nganikeza ithikithi labala. Baphuma abantu. Ekugcineni sele 5 manje. Ekugcineni ngabuyela kule ngiqala ukuthi aze ngikhohliwe. Khona imoto nabantu abayisihlanu. Phela uhleze endlini akaboni phansi ukuthi kwenzekani. Ubone nje abantu segcwele yonke indawo. Baphuma. Inyanga ethi ngithi mayiphinda endaweni ibithi ifika nje endaweni ingene endlini njengemampi ingene endlini ijike ithi bisithi maphandle tabeza abantu abese sefikile isho njalo phela yathi ifike imotana lapha yathi abese abantu sefikile ngase ngifika esenikelisa fika ngaya kuwenzani uthi yembo nithi mina wenzani wayibale kushele kwabona ukuthi hey lalela la uyabona ngalesi sikhathi sikufundisa ubutsotsi sikufundisela ukuthi uzosebenza la esontweni uthi la hawushem kanti nje ubutsotsi lokho kwangeke uphotho uthi ubutsotsi mfana wami wafundiswa yithi sikufundisela uzosebenza esontweni ngageza izandla njengoPilato sendlela mayifika intombazana shembu khona lapho khona mayifika intombazana bethi ibhanoyi selifile computer isasebenza lihamba nje selingashayisa noma yikuphi ngoba sakhondolwa lutho yathi intombazana weshembe wathi ngizofela ezoneni kude kangaka shibawa nomama yasingena inyanga yezulu yikho sithi ushembe uNkulunkulu yangena phezulu ebhanoyi phezulu yangena yathi yini ngibisho kwesithupha bona kwenze njani wathi baba bathabelungu ibhanoyi selifile sesingapha noma yini yathi kwenze njani la yathi bhayi computer khanya nje bebekhanya babona sebedlulile lapha befonele bayikhona yasiyaphuma khona phezulu emoyeni yasiyaphuma
yabona ukuthi Friday kwakunyaka weyimama shembe wayesebenza kuwo kakhulu ngokuthi Friday ngayo 85 kwasuka belungu la eBenoni nezingane ezimbili kwaze umlungu nendoda yakhe nezingane zabe ezimbili bashona ezansi bafike phela wabalwazi ulwandle ngoba abantu baseGoli bathi amalwandle ayajuma juma nabelungu nabo babe yobona ulwandle bafike baqashe ebridgini elinje phezulu mabe qashile kuleli bridge bangamagula abelungu bathanda ukwenzelwa yonke into basitho bazana bayothenga amaveshi basitho ngalizingane ezincane mabe shile ezingane segamele ukuthini lokuthi ushebe khona mabe shile ezingane la iyapheka intombazane yeayina lapha phezulu seyingene ekamelweni ingane kanti izothi mayingene ekamelweni bisiyenela lencane ekuphumeni ngewindi phezulu mayiphuma lapha phezulu ngewindi iziyophathazeka lapha belungu bazofike bangene khona iphathazeke phansi ife iyo ayina intombazana iyazi ukuthi ingane ziyadlala la ekamelweni uma bethi gaga befika baphuka ingane abefika hawu kafuna sekepuleni ingane yethu hawu bakhale basiqede isililo lapha phansi bakhuphuke sebeya kusebephethe ingane khapulani nizoyibulela ingane yethu uyabona ke ngale ndlela obulele ngayo ingane yethu nathi sizokubulala ngayo cha ngicela ningibophise mfana kungibulala cela ningibophise mfana kungibulala cha masikusa emaphoyiseni amaphoyisa azofika khona lento ishoyo ukuthi wena ingane sekameni nayo ibona ngisekameni base bekhuluma nomngane wabo onebhanoyi ukuthi ngabasize kusasa abathathe nesidumbu babe bearrange futhi ngeyincingo ngapha eGoli umgodi ukufika abangcwabi ingane yabo base belungisa wavuma lo webhanoyi ukuthi uzovuma ukugibeza intombazana ayoyitshinga phakathi naphakathi nolwandle kuneyipopolo afika isikebhe esihambelwandle singenazo ipopolo ngoba sipopolo ukuthi mayibhanoyi namba phezulu kufika libuke inamba yalo iyaziwa inamba ukuthi lelana ngelikabani tona sibaleka kwathi ebusuku wangena ushembe intombazaneni wangena akangqongqozi phela wangena wathi tana mathina belungu yayingamasi intombazane ushembe wangena egqoka izingubo zesiswazi yayingamasi yabona nje kubhalola ifubeni nasemahlombe ukuthi ushembe bathina belungu bathi bokubulala yebo uyabazi bazobulala kanjani baba wangazi letha la isikhwama sakho yasisondeze isikhwama intombazane sibeka lathi phula yasiphula isikhwama kwaqhamuka iJojet ingubo lenamaphrinti abaningi thina kwaZulu sithi ithelelile bathe mase beyibuyisa kwesibili abelungu base beqamba igama lokuthi iJojet enamaphrinti amaningi waqhamuka yona wathi kuseni mntanami ubovuka ugqoke lengubo bese uyibopha la okhalweni abelungu bazokuthatha ngebhanoyi bekukulahla phakathi naphakathi nolwandle ungabe kwesaba ngizobe ngikhona uma sebezokutshinga kungena mina ebhalweni kutshela ilungake manje sebezokutshinga kodwa mina ngizobe ngingaphandle futhi kwebhanoyi shembe uNkulunkulu namathikani kuyo shembe nimthande nibe ngamanono nizama ukubathanda abafundisi benu nizama ukubathanda abashumeli nizama ukubathanda abaphathi benu shumayele umfundisi umvangeli umkhokheli abasola lapha bathi mawusola bona uzokushembe munye kufanele ubasola ushembe kuphela ake kumi into kufanele ubasola ekuseni yafika imoto yabathathu abasebhanoni bafike bangena ebhanoyini base wasehlala eduze kwayo lo ozokuyibamba intshenge ngaphandle wahlala eduze kwayo lajubalala ibhanoyi base beyabuka ngayipopolo phansi babona akho sikephe akho mkhumbi akho lutho sekukhona ulwandle lesibhakabhaka kuphela wasengena ushembe akabona ushembe ngaqhamukela ngempundisi nje bangezile kimi ngeke ngimbone ngabona nayo ingane ithi nangibaba kodwa uphi mntana shembe yini wayesethi lunga mntana msebezokukhipha lunga yalunga intombazana bayithatha batshiye ngaphandle babhala isivalo yashona phakathi intombazana shembe wenza nendishi yasezulwini hayi yasemhlabeni wenza nendishi yasezulwini wafika wayifaka enyaweni zombili yentombazana wehlela nayo phezu kolwandle waseyibamba ngalo munwe lo indishi
wasehamba ngecathulo zakhe ey'bomvu sihamba kayifaka esisicathulo futhi icathulo esibomvu wasihamba ngecathulo zakhe ey'bomvu noma mhlambe esibrown esimnyama nje siyichaka silokothi wasefaka lo muntu endishini wasekhweba ngapha kakhulu wakhweba ngapha wabedonsa ngapha ngomuntu ntombazana udonsa ama-life guard ngapha sagijima isikebhe lesi ama-life guard asolwandle sesiyandiza masifike eduze ithi umntatweni abesibringi ithi yasibamba ngezandla zombili thatha indishi le siyithulule intombazane ithulele esikebheni yasiyaphela le ndishi yayo Shembu khona yazi la ukhona khona wena ungamboni kodwa yena uShembu khona bikela uShembu inkinga yakho wena la uhle ikhona uzokuphendula uShembu uzokuphendula ngithenga ukugcina le ndaba sekugcina ngayonke ngalokhu kwami ukuthi ngithi emoyeni uShembu khona ngithe kuwe ngibhabhalisa abantu abawu-33 sakazophuza kwaleswazini Shembe futhi mastermind uyakwazi ukuhlanganisa izinto ulalela umfundisi umkwela phakathi eSwazini unebandla bazalwa kunina baba babili kwaba uye nentombazana yasilahleka le ntombazana akangayazi ukuthi yashonaphi wazocabanga ukuthi seyafa wasala yedwa waze waganwa wakhula waganwa ingekho intombazana udade wakhe kwase kufike ebangeni ukuthi uyayifuna wafaka emsakazweni kwaNgwane wafaka kuyo amaphephandaba kwaNgwane ngifrenda dadewethu nje akazanga vele wasiyangena intombela okhosini ekuseni ulalela umhlaba wonke wathi uShembu khona lapha endini njengoba uhlezi khona lapha uShembu uma wesaba ukukhuluma lapha endini mbikela inkinga yakho nayo le nkinga uzombikela uShembu uzoyiphendula wathula umkwelo walalela ngathi ma unesihlahla egcekeni ma wesaba ukhuluma endini phuma nje ukhuluma esihlahleni buthi uthi esihlahleni Shembe lo muntu obekhuluma la emsakazweni uthe ukhona kulesi sihlahla mina ngicela lokhu nalokhu ngathi uma ngithi amen ngisho phakathi emsakazweni waphuma umkwelo wabuka iy'ngane zakhe waye esihlahleni esegcekeni wafike wathi uthele umphuli kade ekhuluma la okhosini Shembu khona la ngakho-ke mina sengineminyaka engama-35 ngalahlekelwa udadewethu ngimtholi ngicela unginikeze amathambo kadadewethu uma esapha uma ephila unginikeze yena kwangolesingaki ngena olesingaki inkonzo lesabatha ekuseni ngomsombuluko wakhala ucingo wena usibalibani yebo cha nangu udadewethu uyayigakela la unqamuke esingezansi asakwazi kwenza lutho uyayigakela uthi ini uthayigakela uthi no mlalelani mgezeni nimfake ebhasini niye naye endaweni ethile fweni nimehlise lapho nibize iy'ngane zimthathe ngey'bhala zinibeka akanalutho ngizothi uma ngifika phile nempela ngolwesibili bamlayisa ebhasini beza naye umfundisi phela umkwelo uyahamba hambile umkwelo bafike babehlisa egcekeni yahlala nje inqwaba inkosikazi ingane zala ekhaya kaziyazi akekho umuntu oyaziyo la ekhaya wafika umkwelo athi hawu lo muntu uphana nodadewethu wena sisi uphumaphi uyabona kaza unalutho uyaphila uShembu bekubambela ukuthi ngikuthole le nkonzo esengisonde kuyo umnyaka engaka inemsebenzi walutho namhlanje ngiyayiyeka ukuya enkonzweni sengizolinda uNtombela azafike ngizothatha ingane zami ngihambe ngiyokhosini ngithi abangikhombisa uNtombela ngibhabhathise inkolo kaNtombela iphendula ngaso sikhathi haya ngimkhonzi loNkulunkulu okuphuma endlebeni isidwethu uqobo lwaso nendlebeni yezwa kodwa kuphuza uphendula isidwethu owami uShembu uphendula ngakaqedi hey man angisuke eDanswathi ngiholile 1500 eyamanazi hlala la mayikhona nje manazi hlala ezweni yamanje ayihlali la eyinqena ngiqhutshwa imali yami sengimupha hambe phambili imali sengimupha eyami hlala la ngoba impilo phela kancane hlala ezweni base bemduwela abafana eGoli wasibona abafana uyazi wena eGoli izinsizwa ezifama suthi ehloniphekile ezibamba inkunzi bakuthumela bathi kancane ngomese imali wena bathi we uNkulunkulu ufuna ukuzwa ukuthi amagama ayasebenza la bathi nya bathi hey baba khipha imali we Jehova bathi we Jehova awambemezela amagama ayisihlala abizwayo awangisizanga
bathi sebela sebephuthaza yona imali sengibona bafike kuyimali awulapho befike emalini ngathi weshe ngathi ngithi ngibheke ngase ngisele ngedwa babeyoshoka ngasinda nani nemali yami sifike emaphethweni enkonzo abantwana bakaNkulunkulu la inkonzo iphela khona sihlabelelo yiso lesi ekade sisihlabela ngasemva kwaso obaba bafundisi benkosi enkulu yasePhakameni bazowuphetha umsebenzi kaNkulunkulu. Nkosi busise izwi layo. Nkosi busise gogo wabangcwele. Ngingathengwa kubani ezulwini isami ngingathengwa kubani ezulwini amike ngingakazalwa wena ke wanithanda ke ngingakazalwa mina ngithene Batalwa nguwe yitengu yamilu elulare batalwa nguwe nono moshe yitsa ome kulule wame Mustaget Tandeme kulule Ubali tenku yamin Elulage Hatalam huwe tenku Elulage hatalam wa amagetango satisfiere eyamire kululang huwe amagetango satisfiere eyamire kulula